imani ifite inkingi esheshatu. Imani bavuga imani, imyemerere, kwemera, bifite inkingi esheshatu. Iya mbere an tu'mina billahi, harimo kwemera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, hakabamo no kwemera abamalayika be, wa kutubihi, ndetse n'ibitabo bye, wa rusulihi, n'intumwa ze, wal yawmil akhir, no kwemera umunsi wa nyuma ari umunsi w'imperuka, wa an tu'mina bil qadari, yewe no kwemera igeno, khairihi wa sharrihi, kwemera ibyiza n'ibibi byose yuko biva kwa Allah tabaraka wa ta'ala. الأصل الأول الإيمان بالله واشمل, kwemera rero yuko imana ari imwe rukumbi, tugomba kumva ibingibi bikurikira kandi nabyo tukabizirikana, kubera ko haramutse yagize ikibuzemo ubwo kwemera kwawe yuko imana ari imwe rukumbi, ibyo ngibyo ntabwo biba byuzuye. Icya mbere al imanu biwujudihi, ni ukwemera yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahari, ukemera yuko imana ihari. Ibyo ngibyo mu bwenge bwawe ukabyiyumvisha yuko Allah arahari, uwakuremye ntabwo wiremye, ugatandukana na ba bandi bagaragaza yuko abantu twabonetse cyangwa se turiho gusa biri aho ngaho ariko tudafite ahantu twavuye, waliyadu billah. Harimo abantu babyemera gutyo, ariko twebwe twemera yuko hari uwaturemye ari we Allah, yuko kandi ahari. Wal imanu birrububiyatihi, no kwemera yuko Allah ariwe arraziq, ariwe uduha amafunguro, ariwe waturemye, ariwe ufite ubushobozi bwo kuba yatwisubiza igihe icyo ari cyo cyose ashakiye. Ibyo byose ukabiharira Allah, ariyo bita ngo al imanu arrububiya, kwemera yuko Allah ariwe utanga amafunguro, Allah ariwe udufite ho ubushobozi bwose bushoboka mu biganza bye bitagatifu. Al imanu birrububiya, iyo bavuze ngo tawhid arrububiya, abantu benshi dukunda wenda kwirengagiza kwiga, ariko ugasanga lil asafu shadid hari byinshi cyane tutazi. Ushobora gufata abayisilamu aha ngaha ukababaza ati kam aqsamu tawhid, amoko ya tawhid gabanjemo ibice bingahe? Ni bakeya cyane bakubwira ibyo bice bakanabigusobanurira, ariko biba bibabaje iyo ubona abashekhe bagaruka hano bakicara ugasanga bamwe barisohokeye kandi rimwe na rimwe wenda ibiri kwigishwa ngaha nta n'ibyo bazi. Icya mbere rero al imanu biwujudihi, tugomba kwemera yuko Allah ahari. Icya kabiri tukemera yuko al imanu birrububiyatihi, kwemera yuko Allah ariwe utugaburira, Allah ariwe udutunze, Allah ariwe ushobora kuba ariwe watwisubiza igihe icyo ari cyo cyose ashakiye. Iyi imani yose tukayemera, annahu huwal muhyi, Allah ariwe uzanatuzura. Ibi byose ukabiharira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil uluhiyya, nanone no kwemera yuko Allah ari ugomba guharirwa gusengwa. Ibada ariyo yose yitwa kari ibada ugomba kwiharira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ntihazagire ukorera ibada ihari igomba guharirwa Allah ngo uyikorere undi muntu wari wese, mina dua, yaba gusaba, kwiringira no gusenga, nuzabikorera undi muntu usibye kugomba kubikorera Allah. Aho ngaho nubwo uzabukoze uzabuze akamaro ka tawhidil uluhiyya wa tawhidil asma'i wa sifatihi, no kwemera amazina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uko yayavuze na sifa ye uko yazivuze muri Qur'ani, nuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabivuze ukabyemera gutyo, biduni at-takyif, utagiye kwibaza ngo bimeze gute, au ta'tili, ngo cyangwa tugira ibyo duhindura muri ibyo ngibyo. Bimana nimba batubwiye yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yo twumvishe ngo Allah arishima, twebwe nk'abayisilamu ntabwo dushaka kumenya ngo Allah yishima gute, gusa tugomba kubyakira tukanabyemera nk'uko Allah yabyivugiye, tutagiye gushakisha ngo yishima ute. Biri kumvikana? Iyo tugiye kumva tukumva ngo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sami', ngo Allah arumva, ntabwo dushaka kumenya ngo Allah yumva gute. Ese yumva nk'uko twebwe twumva? Ese areba nk'uko twebwe tureba? Ibi ngibi ntabwo twebwe nk'abayisilamu tubijyamo. Iyo twumva ngo Allah afite amaboko
mujya mubyumva yuko hari abigeze kuvuga ngo yadullahi maghlula, bavuga yuko amaboko ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ari maghlul, ameze basebya amaboko ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ari kure cyane n'ibyo bo bamusebya. Ni ukuvuga ngo rero twebwe twumvishe ngo Allah arareba, ubwo twakira ko areba, ariko ntabwo tujya gushakisha ngo Allah ese afite amaso nk'ayacu. Allah arareba, ntabwo dushaka kumenya ngo Allah areba gute, gusa tubyakira nk'uko we yabivuze, twebwe tukabyemera tukavuga ati naam, Allah yaravuze ngo arareba, ubwo koko arareba. Uburyo arebamo ntabwo twebwe tubizi, tukabyakira gutyo. Iyo niyo imani y'umuyisilamu, tukemera amazina ye yose, nta n'izina n'iri na rimwe duhinduye. Allah yaratubwiye ati laisa kamithlihi shay, Allah ngo ntacyo asa nacyo icyo ari cyo cyose. Wa huwa as-sami'ul basir, kandi Allah arumva kandi akanabona. Iyi niyo imani y'umuyisilamu. Ariko hari bamwe batari abayisilamu bakubwira ngo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngo yaturemye mu shusho, ngo mu shusho yayo. Simujya mubyumva ibyo ngibyo. Ibi ngibi twebwe nk'abayisilamu rero turabwira ati la, Allah ntabwo yigeze aturema mu shusho ye. Birikumvikana kubera ko dufite aya qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ngo Allah ntacyo asa nacyo cyari cyo cyose, Allah arihariye. Hamenye niyo bavuga nushaka gusanisha kureba kwa Allah ugashaka kubihuza no kureba kw'abantu, ujye wibaza ise umubu, fate umubu simba cyoroheje kiriya gishobora kuba kimara amasaha make kugira ngo kiveho, nk'uko wenda abamenyi babigaragaza. Genda urebe ngo umubu ubwawo, umubu urareba cyangwa ntabwo ureba? Na urareba cyangwa ntabwo ureba? Sheikh, impamvu kugira umenye kureba, uzarebe uri kuduhira ku matwi, ukunda amatwi kubi hari ahantu. Ubwo nyine reba amatara mwayajimije, ariko wajya kumva ukumva naho ni kabisa bari kuvizira. Ubwo bishatse kuvuga ngo umubu urareba, siko bimeze. Isazi irareba ntabwo ireba, ariko si twebwe abantu tureba nk'uko isazi ireba? Na Sheikh, tureba nk'uko isazi ireba? Si bitandukanye? So rero nimba ibyo ngibyo nabyo ari ibiremwa, natwe tukaba turi ibiremwa, bikaba bifite ingingo turi kuvuga, ariko izo ngingo tukaba tutazihuje. Ese kubera ko twumva yuko tugomba kuzihuza nande? Na Jalla wa Ala subhana, cyangwa kuzihuza na Allah? Allah rero nimba afite amaboko, ubwo amaboko ye arihariye, yaliqu bijalalihi, amaboko ye arihariye we nka Allah. Ntabwo tujya kumenya ngo amaboko ya Allah ameze gutya na gutya. Iyo niyo imani y'abayisilamu twagakwiye kuba twese dufite. Naam. Mu nkingi rero twabonye inkingi esheshatu z'ukwemera, harimo an tu'mina billahi, kwemera Allah. Kwemera Allah twabonye yuko umuntu agomba kwemera ibintu bingahe? Na bitandatu. Kwemera Allah twabonye ko umuntu agomba kwemera ibiki n'ibiki. Al-imanu biwujudihi, kwemera yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ahari. Al-imanu birububiyatihi, kwemera Allah yuko ari we Razzaqu al-Muhyi, Allah ari we utanga riziki. Al-mudabbiru li jami'i hayatina, Allah ari we ugenzura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hadha huwa tawhid ar-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya, no guharira Allah gusengwa na ibada zarizo zose, harimo at-tawakkul, kwiringira, harimo gusenga, gusaba, byose tugomba kubiharira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi, no kwemera amazina ya Allah ukari kokose ari ayo tuzi nayo tutazi, tukayemera fa kuba gusa afite inkomoko. Birikumvikana? Icya kabiri rero ahangaha, al imanu bil malaika, kwemera abamalayika. Tugomba kwemera abamalayika, twebwe twemera abamalayika, tunari kure na babandi bagaragaza yuko ngo lillahi albanat, yuko ngo ari abakobwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Hari abakora kufuru bikagera kuri urwo rwego bita abamalayika ko ari abakobwa ba Allah.
Allah abayobore. Ahangaha rero harimo al imanu bikulli ma akhbara Allahu bihi wa rasuluhu anil malaikati, ni ukwemera buri icyo ari cyo cyose twabwiwe na Allah ndetse n'intumwa ye ku bigendanye n'izi ntumwa, min asmaihim, mu mazina yabo, wa sifatihim, ndetse na sifa zabo, wa a'malihim, ndetse n'ibikorwa byabo. Murabizi yuko hari abamarayika bagiye batandukanye Allah yaremye. Hari abamarayika bagiye Allah yabashinze kuba badukurikirana mu kwandika ibyiza byacu n'ibibi byacu. Ibi ngibi murabizi yuko aho tugenda hariho hose dufite abamarayika batwandikira ibyiza n'ibibi tuba twakoze. Aba ni abamarayika, ubwo ngubwo nicyo bashinzwe, akazi kabo nako ngako ko kwirirwa batwandikira gusa. Kama umefanya mazuri wanakuandikia, ukifanya mabaya wanaandika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri Qur'ani yaravuze ati wa inna alaykum lahafidhin, wa inna alaykum lahafidhin, ngo mufite alhafidhin, ababarinda, kiraman katibina, aba ni abamarayika babiri bashinzwe kutwandikira, yalamuna ma taf'alun, ngo bazi ibyo dukora. Ibyo ari byose dukora barabyandika. Ibyiza ushinzwe kubyandika akabyandika, ushinzwe kwandika ibibi akabyandika. Niyo mpamvu umuyisilamu iyo agiye gukora ikintu agomba kubanza no kuvuga ati angaha mfite abo Allah yandindishije, ugatinya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubera ko Allah yarabitubwiye muri Qur'an. Arongera mu yindi ayati lahu muaqibatun min bayni yadayi, ngo dufite abamarayika batugenzura, min bayni yadayi wa min khalfihi, yaba imbere cyangwa inyuma. Yani ntacyo twakora n'iki na kimwe usibye yuko baba bakizi banakibona. Yahfazunahu min amri llah, baturinda kubera itegeko rya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kugira ngo bajyane raporo zacu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibyiza babyandika, bavuga ati fulani uyu munsi yarasanze, uyu munsi umuyisilamu yicaye mu musigiti guturuka almangaribi kugeza alayishayi, uyigize ari kwandika ibyiza uri kubona. Hadahu akazi kabo ubu nako ngako. Ibi rero dusabwa kwemera yuko nimba bakubwiye yuko dufite abamarayika, apana guhita uzana filozofi ngo ubu si none barihe, ngo ibi nabo bana ngo baba batubwira ngo nawe baba batubeshye, ngo none se ngo umumarayika ngo abarihe. Hari abantu bashaka kuzana mu dini falsafa cyane, ubwenge cyane nyine, ngo ubu barihe se ko ntabo mbona se. Twebwe nk'abayisilamu icyo dusabwa, Allah natubwira ikintu, Rasul akatubwira ikintu, dusabwa gukora iki? Kucyakira no kucyemera, kabone nubwo cyaba kiri kure n'ubwenge bwacu, kubera ko ubwenge bwacu nyine bufite aho bugarukira. Siko bimeze? Abasilamu ubwenge bwacu bufite aho bugarukira. Niyo mpamvu hari ibyo tugomba kumva bikaducanga. Ushobora kwibaza ngo abamarayika babahe, ariko twebwe pfa kuba gusa Allah yabivuze, ubwo tubyakira gutyo, tukanemera yuko ubwo dufite abamarayika batugenzura, banatwandikira ibyiza byo dukora n'ibibi dukora, bakabyandika. Birikumvikana Islam ahangaha dushingiye kuri aya Qur'an, tutazanye falsafa no kuzana ubwenge bwinshi ngo ubwo abamarayika ngo bose ngo bari ku rutugu, ngo ko none nta mba ndi kumva. Ugasanga umuntu agiye kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi kandi ubwenge bwe ari mahduda, bufite ahantu bugarukira. Naam. Wa minhum almuwakkiluna biqabdi arwahi, hari n'abamarayika Allah yashinze kudukura mu roho, barahari. Akabazi ngo fulani iyi tariki ni umunsi n'uyu saa fulani, uyu nguyu agomba isahe nigera nzamusura nkure mu roho ye. Amakuru yacu twese arayafite ahangaha, afite dosiye y'umwe muri twebwe ahangaha. Jama nasohoka mu musigiti biragenda gutya na gutya, roho ndayimukuramo gutya, akaba afite plani yawe, akaba ariko kazi ke gusa. Ibi tugomba kubyakira tukanabyemera. Allah muri Qur'an yavuze ngo iki? Hatta idha jaa ahadakumul mautu, ngo kugeza ngo ubwo umwe muri bo
azirwa n'urupfu, urupfu rumuzira. Tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah aravuga ngo intumwa zacu abo tuba twamutumyeho bakora akazi kacu, wa hum la yufarrituna, kandi ntabwo ngo bajya bazana ibintu byo kugenda biguru ntege mu gukora ku kazi ka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimana igihe cyageze cyo kudukuramo roho banakuja. Hakuna kusema iko na uvivu ngo ngari kuvuga ngo ejo reka mureke ejo aribwo nzamusura inshallah, reka mwihorere umunsi ndananiwe. La, tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Yani icyo Allah yabategetse aba ari cyo ngicyo. Igihe ni ku gihe, isaha ni ku isaha, umunota ku wundi. Jamaa ugomba kumukuramo roho haraha naha byagenze gutya na gutya, khalas ubwo raporo yacu muri twese abayifite. Rero tugomba kwemera yuko hari abamarayika batugenzura. Twarangije kubona dalil, turangije kubona yuko dufite abamarayika bashinzwe kudukuramo roho, aribo bita ngo iki Abasilamu babita ngo iki? Marayika ushinzwe gukuramo roho yitwa ngo iki? Hari ufite irindi zina? Umwana ararambyiye ngo ni malakul maut. Sheikh ahanga ngo Israel. Ukuri nuko abamenyi bagarutse kuvuga ngo izina rye ni ririya riri muri Qur'an, ririya riri muri Qur'an ari byo malaku al-maut. Naho Israel naho riri, Israel naho riri, birikumvikana. Rero yitwa nde? Yitwa malakul maut, malaika kabisa urupfu. Uwo nguwo murabizi yuko twese tunamuogopa kubyengaza gusura. Wallahi unaweza ria sunisame basi aramutse akubwiye ati ngewe ngira ijoro ndagusura, wallahi wararukanuye nta nubwo wasinzira. Uyu rero wateye ubwoba cyane. Harimo abamarika bashinzwe nanone kugeza wahyi, ubutumwa bwa Allah ku ntumwa ze. Aribo nde? Ariwe Jibril. Jibril murabizi yuko ari ufata ubutumwa bwa Allah akabugeza kuri bande? Ku ntumwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah mu Qur'an ati nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundirin. Ubutumwa nazala bihi ar-ruhu al-amin, Allah yabuhaye ar-ruh ariwe Jibril al-amin, wumwizerwa. Wango Jibril Allah yamwise al-amin, bisobaniye ngo numwizerwa. Ibyo yahawe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi ngo abigezayo nta nakantu na kamwe akuyemo. Uko Allah yamuhaye niko abigezayo. La yanqusu wa la yazid, ntabwo agabanya nta nubwo yongera ku byo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aba yamuhaye mu kugeza ku ntumwa ze. Naam. Al-aslu athalithu, nanone twigeze tubona ahanga turi gusobanura za nkingi esheshatu twabonye za imani. Muri kubyibuka twarangije kubona al-imanu billahi, twabonye ibikubiye muri imanu yo kwemera Allah. Al-imanu birububiyatihi wal uluhiyya wa asma'i was sifat. Ahanga tugeze mu kwemera kuba marayika. Tubona yuko mu kwemera ba marayika tugomba kwemera abamarayika bose, tukemera amazina yabo, tukumvikana ibikorwa byabo tukabyemera. Abamarayika bashinzwe kuvana mu ruhu, abashinzwe kutugenzura, ibi byose tugakora iki? Tukabyemera. Naam. Hagire umuntu umbwirira bariya nimba ari abana bari kwiga hariya, ababwire bajye kwigira hejuru hariya. Sare iri hejuru niyo kwigiramo, ariko nibo batangiye kumvangira sasa, kandi ari ngiye directeur. Wallahi nta nisoni bagira hano bana. Hapa mimi ndo directeur hapa. Na siwende juu. Abandi bana babonaga directeur ari kuvuga bagaceceka, ariko wallahi do saduca amazi ndi kuvuga nabo bakavuga. Kandi hejuru hari ahantu kwigira.
mutuombee sana kabisa. Ntabwo ndi kukumva na wallahi na mimi sijui kandi none na makosa rukora directeur nuko nicaye hano ariko nari kujya kureba impamvu batabikishirize mu mwanya wabo bafite baho bigira. Mwihangane byari bimvuruze gato numvaga bitari kugenda. Naam, dukomeze. Twatugeze Islam na namwe musemo tayari twatugeze kwemera malaika aho sisi twahavuye. Ala kuri hali twari turikiri kurebera hamwe izi nkingi uko ari esheshatu za imani. Twarebye ya mbere ariyo imanu billah, tuvuye kuri al imanu bimalaikatihi, noneho tugeze ku ya gatatu al imanu bil kutub, kwemera ibitabo. Kwemera ibitabo, mu kwemera ibitabo rero twebwe abayisilamu imyemerere yacu idusaba yuko tugomba kwemera ibitabo byose nta na kimwe tuvanguyemo. Birikumvikana? Al-imanu bil kutub, kwemera ibitabo. Wa yatanawal al-imanu bi kulli ma anzala Allah, kwemera buri gitabo cyose Allah uziko yakimanuye, cyamanuwe na Allah, usabwa kucyemera. Min al-kutubi ma alimna minha, ngo mu bitabo hari ibyo tuzi, hari n'ibyo twebwe tutazi. Wa qad alimna anna min al-kutub, mu bitabo twavuga yuko tuzi harimo at-Taurat, hakazamo al-Injil, hakazamo az-Zabur, hakazamo suhufi Ibrahima wa Musa. Birikumvikana? Ibi ni ibitabo tuzi, ariko ni ibitabo tutazi. Ariko iyo twumva ngo ni igitabo gusa cyamanuwe na Allah, tuba dusabwa gukora iki? Kucyemera. Wal Qur'an, no kwemera Qur'an nk'igitabo cyaje kuganza ibindi bitabo byose, ari nacyo gitabo tugomba kwifashisha mu mategeko yose, twirengagije ibyo bindi bitabo kubera ko Qur'an ihari. Ni ukuvuga ngo ibi bitabo turi kuvuga aha ngaha harimo za Taurati, harimo za Injil. Ntabwo umuyisilamu yakubwira ngo ngewe madama mwatubwiye ngo twemere ibitabo byose, ngewe hari itegeko, hari ibyo nkora, ubikurahe ngo mbikura muri Injil, mbikurahe ngo mbikura muri Taurati. La, Qur'an yaje ari muhaiminan alayhi, yaje kugira ngo ibyo bitabo byose ibiganze, ari Qur'an isigara iyobora. Birikumvikana ngaho Islam? Qur'an yaramanutse kugira ngo bose, abantu bose dusabwa kuyikurikira, kwirengagije ibyo bitabo. Ariko ntabwo dusobanuye ngo kwemera Qur'ani none aha ngaha igitabo kituyobora, nk'igitabo cyaganjije ibindi bitabo byose, ngo bitume duhakana bino bitabo. Uramutse uhakanye bimwe muri ibi bitabo turi kuvuga ngaha nka Taurat, al-Injil, ukavuga ati ngewe mu bwenge bwanjye nuko mbibona Zaburi ntabwo ari igitabo cya Allah, sinzi naho cyavuye, aha ngaha tayari imani yawe ubukoze iki? Ubuyangije. Kubera ko no mu byo dusabwa kwemera harimo kwemera ibi bitabo yuko byamanuwe na Allah, nimba kuko tubizi neza yuko dufite dalil yuko ari ibitabo byavuye kwa Allah, tuba dusabwa kubyemera mahma yakun. Ushobora kwibaza ati se ngo za Injili, za Bibiliya ubu ngubu barazihinduye. Yego, kuba barayihinduye
ariko turakubwira ati tuyemera nk'igitabo, igitabo cyamanuwe na Allah, kabone n'ubwo abantu baba barakoze iki, baragihinduye. Kuko kiriya gitabo ntabwo twavuga ngo ntabwo gifite inkomoko. Gifite inkomoko, nta nkomoko gifite. Turi kuganira Islam. Injili ifite inkomoko, nta nkomoko ifite. Na siko mutari kunsubira, ifite inkomoko cyangwa inkomoko ifite? Iyo rero icyo gitabo gifite inkomoko, ubwo tuba tuvuze ko cyavuye kwande, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kamane nubwo wenda hajemo icyo bita tahrifu muri iki gihe, turavuga ngo murabizi yuko hari amaverisiyo mashya, bavuga ngo isezerano rishya, irya kera, murabizi ibyo ngibyo byo nta bumenyi mbifitiye, ariko murabizi ko hano bajya babivuga, niyo mwagiye mu miyazana murabyumva. Hari ibishya, hari n'ibishaje, ntiwamenye ibyo bagiye bahindagura, ariko harakuri hari twebwe icyo twemera igitabo nk'izina ry'icyo gitabo, kubera ko gifite inkomoko. Nubwo icyo gitabo tutavuga ngo tukigendereho ibirimo ari byo bituyobora, kubera ko Qur'an yaraje kugira ngo ari itubera umuyoboro, twirengagiza ibyo bindi bitabo byose. Niyo mpamvu tukubwira ngo tweze kubisobanura aha ngaha, ariko nabisubiramo. Nigeze gusobanura iriya aya, Allah avuga ngo lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Iriya aya Allah avuga ngo lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Iyi aya tugaragariza yuko aba ahlul kitabu mbere yuko Qur'an ishurirwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ntabwo tuvuga yuko abakurikiraga ibyo bitabo muri icyo gihe, ibyo bitabo byari biriho Qur'an itaraza, ntabwo bari abantu twabitaga abahakanyi. Birikumvikana Islam? Ni ukuvuga ngo nimba hari umuntu waba warayobotse Injil mu gihe cya Yesu cyangwa Isa, turamubwira ngo ni umuhakanyi? Twamubwira ngo ni umuhakanyi kubera ko yakurikiye Injili. Umuntu wakurikiye Taurati, aricyo gitabo cya Musa, mu gihe cya Musa agakurikira Taurati, biri muri Taurati akaba ibyo akurikira, agakurikira Musa, uyu turamubwira ni umuhakanyi cyangwa umuyisilamu? Naam. Ariko ubwo haje Qur'ani, sasa noneho Qur'ani ikabereka yuko bose bagomba kuva kuri ibyo ngibyo bagakurikira Qur'ani. Ni abayisilamu cyangwa ni abahakanyi? Naam, ni abasilamu. Qur'ani yarabahamagaye ngo bayikurikire, ni abahakanyi. Ni ukuvuga ngo ibintu byumvikane neza, mu gihe izo ntumwa zari ziriho, Yesu yaraje, Allah mu igitabo cya al-Injil. Biri kumvikana? Isa alayhi salatu wassalam yari afite igitabo Injil. Abakurikiye Yesu aho bakurikiye Isa bagakurikira icyo gitabo Injil muri icyo gihe cya Isa, iki gihe turavuga ngo ntabwo ari abahakanyi. Ariko Qur'an irangije kuza ibahamagariye kuyoboka Qur'an no kuyoboka Rasul, bakabyanga, ubwo bahise bisanga babaye iki? Abahakanyi. Ibi ngibi byumvikanye insha Allah. Ikindi rero harimo al-aslu ar-rabi'u, nanone harimo mu nkingi twabonye, hari inkingi ya kane twabonye ariyo al-imanu bir-rusul, kwemera intumwa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imanu mujmal bi jami'i rusulillahi, kwemera intumwa zose nta nimwe dukuyemo. Nimba koko ari intumwa ya Allah tubizi, tugomba kwemera izo ntumwa zose nta nimwe tuvanguye. Nimba dukurikira intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ariko ntabwo bivuze ngo noneho duhakane izindi ntumwa, ngo hari abantu bajyariye bakandagaza Isa bagatuka Yesu. La wallahi, ubu ukoze amakosa ni n'icyaha uri gukora, Mwenyezi Mungu azabikubaza. Yesu Yesu baramutuka, si intumwa y'Imana. Tusabwa kwemera izo ntumwa za Allah zose nta nimwe tuvanguye. Allah muri Qur'ani yaravuze ngo
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما التي ورسلا قد قصصناهم عليك ngo hari intumwa twaguhishuriye turanakubwira zabayeho mbere wa rusulan hakaba n'izindi ntumwa lam naqsusuhum alayka tutigezeho tukubwira bikumvikana nuvuga ngo hari intumwa Allah yabwiye rasul zamubanjirije ariko Allah nanamubwiye ati hari nizo tutigeze dukora iki tunakubwira Allah aramubwira ati wa kallama Allah Musa taklima kandi Allah yavugishaga Musa takliman murabizi yuko Musa mu mwihariko yari afite Musa ari Karim yari umuntu wavuganaga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibyo simubizi igihe kimwe muribuka aya abwira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amubwira ati ya Allah ndifuza kuba nakureba uridu yani nifuza kuba nakureba ya Allah Musa abwira Allah ati ndifuza kuba nakureba Allah aramusubiza ntabwo weho washobora kuba wandeba lamtarani ntabwo washobora kundeba wowe Allah Musa akomeza kubisaba Allah cyane amukora ibyo bigaragaza ko baganiraga nande na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aramubwira ati ya Allah ndifuza kukureba ya Allah Allah aramubwira ati unzur ila aljabali Allah mwereka umusozi ari buze kurebaho aramubwira ati fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani nuza gukomeza ugakanura kwa wara musozi ugashobora kuba wahagarara ukawureba neza uri buze kundeba falamma tajalla rabbuhu liljabali Allah tangiye kwerekeza Allah ngo tajalla liljabal yerekeje gusa kwerekeza ubwo nago yagiyeyo ubwo Allah yerekeje ntumbaze ngo yerekejeyo gute aribyo byo twavuze ngo twirinda kujyamo cyane bidatuma dushobora gukora kufuru ngo Musa yarebye urumuri kubita hasi fasaika ahita gugihumure bwira Imana ati ubu nakubonye byarangiye sinifuza kongera kukureba kabisa nakubonye yarebye urumuri yikubita hasi cyase kuvuga ngo rero Musa yari afite umwihariko yuko yaganiraga nande yaganiraga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iyo iri muri sifa Musa alayhi salatu wassalam yari afite fanu'minu bi anna Allah arsala rusulan twemera yuko Allah yamanuye intumwa ila al-ibad liya'murunahum kubagaragu be kugira ngo baze bategeke abagaragu be ko bagomba gusenga Allah wenyine tutagomba kubangikanya Allah n'icyari cyo cyose wa yanhawnahu 'ani shirki bihi no kugendera kure kubangikanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-iman mufsal bir-rusul alladhina qassa Allah alaina shay'an min akhbarihim ahambe twabonye yuko tugomba kwemera intumwa zose muri rusange nta nimwe dukuyemo ahangaha nanone hakabiri ngo tugomba kwemera intumwa uko Allah yazitubwiye muri Qur'ani nimba arizo Allah yatubwiye muri Qur'ani izo ngizo tukazemera kubera ko Allah yazitubwiye ariko tutanavuze yuko nazera tutabwiwe tutanazi nazo dusabwa kuzemera fa kuba gusa ari intumwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-asl khamisu nanone tugeze kuri ya nkingi ya gatanu iratubwira ati al-imanu bil yawmil akhir kwemera umunsi w'imperuka wa huwa yawm al-qiyama kwemera umunsi w'imperuka wal imanu bil yawmil akhir kwemera uyu munsi rero yashmil kullu ma yakunu ba'da al-maut bisaba yuko ugomba kwemera ibigomba kubaho nyuma y'urupfu byose yuko ari ukuri bizabaho yuko twese tuzapfa tukanazuka Allah kagenda akanatubaza ibyo twakoze muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim tuzazurwa kwa Allah tujye kwa Allah tujye kubazwa ibikorwa byacu twakoze min adhabil qabri wa na'imihi وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان واخر ذلك الجنه والنار tukanemera yuko abakoze neza nabo Allah zabahemba kuba aljanna n'abakoze nabi Allah kazabahanisha umuriro wal iyadu billahi kwemera rero umunsi w'imperuka
ibi ngibi tugomba kubyemera, kuko uramutse utabyemera nk'umuyisilamu ubwo turakubwira ngo imani yawe ifite ikibazo, kubera ko twabonye ko ibi ngibi turi kuganira ni arkanul iman. Hagize kimwe muri ibi ngibi turi kubona bitandatu uhakana wowe nk'umuyisilamu ukavuga ati ibi ngiye ntabwo mbyemera, ubwo ngubu turavuga ngo imani yawe ikoze iki? Irapfuye. Ibi byakuvana mu Isilamu. Umuyisilamu aramutse yifasha akavuga ati ngewe muri izi nkingi esheshatu turi kutubwira harimo imwe mbona ari wallahi nkabona ariyo kubeshya, nkingi yo kuzurwa, tuzazurwa na ryari? Hari abantu bapfuye muri rimwe baracyaryamye, ubu tuzazurwa ryari? Turakubwira ati mu guhakana kwawe iyi nkingi y'ukwemera itumye uva mu Isilamu, kubera ko umuyisilamu asabwa kubyemera ibi ngibi. Bikumvikana Isilamu? Dusabwa kwemera umunsi w'imperuka mahma yakun. Al aslu sadisu, nanone inkingi ya gatandatu ari nayo ya nyuma, al imanu bil qadari, kwemera igeno rya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al imanu bi anna Allah qaddara maqadirul khalq, kwemera yuko Allah ari wadushiriyeho igeno rya buri kimwe cyari cyo cyose gikiremwe kiri aha ngaha ku isi. Bimana nta muntu n'uyu n'umwe uri kuri iyi si usibye yuko Allah hari igeno rye Allah yamushiriyeho. Niyo mpamvu iyi imani y'umuyisilamu arangije kuyubaka mu mutima we, akiyumvisha yuko agomba kwemera yuko ibimubaho byose, byaba byiza byaba bibi, byose bituruka kwande? Kwa Allah. Twebwe ntabwo tumeze nka ba bandi bagerwaho n'ibyiza bakabyiyitirira yuko ari ibyabo, aribo babikoze, bagerwaho n'ibibi bakabyitirira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Twebwe twemera rero yuko ibyiza ibibi byose bituruka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo iman y'umuyisilamu. Ibyiza ibibi bituruka kwa Allah jalla wa ala. Naam. الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، ومن ذلك علم بأفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم. Angaha nukwemera yuko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala afite ubumenyi ibyihishe n'ibigaragara byose. Allah ari ufite ubumenyi bw'ibyo ngibyo, ibyihishe, ibyo ukora uri ahantu hihishe, Allah we arabizi kandi arabireba. Rero ugomba kwemera mu myemerere yawe yuko Allah afite ubumenyi, yaba kubyihishe yaba kubigaragara, yuko Allah bifitiye iki? Abifitiye ubumenyi. Icya kabiri, al imanu bi kitabihi lil maqadir, kwemera yuko Allah yanditse buri geno rya buri umwe muri twebwe. Ntuzumve ikizakubaho ngo yo uza kugira ukundi ubigenza. Hari umuntu utekereza gutyo, ushobora gukora nk'isafari yahura na aksida ngo yo mbimenye sinkorera safari, ya laita ningejua ningebakia nyumbani. Imani irapfuye ntabwo ipfuye, imani irapfuye. Ngo yo ntasohoka mu rugo ngo ntibari kungonga. Bangahe muzi imodoka zagiye zisanga mu nzu ikamuturira kandi ari mu nzu, ntabwo mubazi? Shoferi Sheikh akabura fire, akavuga ati fire aho ndayifatira ni mu nzu y'umujirani, kuburirirwa uryamye ugasanga ntihagusanze. Allah ntabwo ari watubwiye ati aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji mushayyada, ahariho hose mwaba muri ngo kabone nubwo mwaba muri mu buvumo mwihishe, yudrikumul maut, urupfu rwabasanga. Umuyisilamu rero yirinda kumva yuko iyo nza gukora gutya ntabwo byari kugenda gutya, iyo nzi bishyiramo ubwenge byo ntibyari kugenda gute. Allah ni wabyanditse, ni qadari ya Mwenyezi Mungu, kukubaho ni ngombwa. Aho gushimira Allah ati alhamdulillah, ya Allah umfashe nshobore kwakira qadari yawe. Ntabyo kuvuga ngo
ngo ntabigenza gutya, ngo uriya hari umuntu ushobora gushaka yashaka umugore akamubera mubi wenda, kandi wenda mbere yaramubonaga ari alhamdulillah ari umudamu mwiza, ngo yumbireka ngo sinshake, ngo nkaba narishakiye uriya, akaba ari uwatekereza ngo nza gushaka uriya. Kandi uruvuga ngo uriya nawe wabona umugabo washobora kuvuga ati narila ahari iko nawe mba tuwa waba kugira ngo ijoro ribara wariraye. Wowe ushobora gutekereza umugore w'abandi wamubona ukavuga ati wenda kera mwari muziranye, ukavuga ati kandi uriya mugore ngo niwe kera nari kuzashaka, sinzi uburyo byagenze, ngo yo mbimenya ngo ntamenya, ngo inzira nibwira umugenzi, amaganya menshi. Kumbi ntabwo waganira n'umugabo we, ushobora gusanga nawe ari kwifuza uwawe. Niyo mpamvu rero twebwe nk'abayisilamu icyo dusabwa kwemera al-imanu bi kitabatihi lil maqadir, yuko igeno ryose Allah yarangije kuryandika rirahari, riranditswe, ntacyo warihinduraho, usibye wenda ko abamenyi batubwira muri hadisi yuko ubusabe buri mu bintu bihindura iki igeno, ubusabe. Ariko nabwo ntabwo ubizi, ukajya ukavuga ati ya Allah, nimba umudamu nshatse wenda muri qadari ya Allah wari warampangiye kazambira umugore mubi, ndagusaba yuko wamumpindurira. Allah niwe uhindura, birashoboka ibyo ngibyo ko Allah yamuguhindurira nawe utanabizi. Ariko byo kujya kwicuza ngo kubera iki namushatse, ngo kubera iki nagiye, kubera iki nakoze safari. Hari hadisi ivuga ngo law tuftahu amalu shaitan, umuntu ukunda kuvuga ngo iyo menya, law iyo menya, ngo iyo menya ngifungura umuryango wa shaitani. Bikumvikana? Iyo menya, ijambo iyo menya, iryo jambo ngo iyo menya ngo rufungura imiryango ya shaitani n'ibikorwa bya shaitani. Twirinde rero iryo jambo, tumenye yuko ibitubaho byose ntacyo tubaho usibye yuko kitubaho kubera ko Allah yabishatse, ko Allah aramutse atabishatse ntabwo cyakora iki byatubaho. Naam. الإيمان بأموم مشيئته وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. Ikindi umuyisilamu agomba kwemera ni ukwemera ubushake bwa Allah, yuko icyo Allah yashatse aricyo kiba, icyo atashatse kitaba. Iyo ni iman umuyisilamu agomba kwemera, icyo Allah yashatse nicyo kigomba kuba. Ibi ngibi bikumaramo ubwoba mu gukora ibyo usabwa gukora, ngo sinzi ngo hari business bakubwiye ugomba kujyamo, ugatangira gutekereza ati se najyamo ngashya, najyamo wallahi ngahomba. Sheikh, emera yuko ibikubaho byose ari Allah wakoze iki, wabipanze. Vuga bismillah, usabe Allah kuguha tawfiq, kugushira baraka mu byo ugiye gukora, utawakkal ukore. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Alati fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Igihe cyose uzajya ufata umugambi ukemera yuko iki kintu ugiye kugikora, fatawakkal ala Allah, ujye wiringira kuri Allah icyo kintu ukora iki ugikore. Tajye kubanza gutekereza ngo yombi ikora gutya, yombi igenza gutya. Ibi ngibi twabonye yuko bishobora kuba byafungura imwe mu miryango cyangwa se ibikorwa bya ashaitan. Ikindi al-imanu bi annahu ta'ala khaliq kulli shay, kwemera yuko Allah ari waremye buri kimwe cyari cyo cyose kiri kuri iyi si. Wala yakunu al-insanu mu'minan bil qadr hatta yu'min bi hadhihi al-maratib. Umuyisilamu rero ntabwo yaba umuyisilamu nyawe ukuri atabanje kwemera izi maratibu, izi nzego twabonye z'ukwemera zose kuba azifite mu mutwe kandi azemera zira zose twagiye tuvuga. Wa dalilu ala hadhihi al-arkanu sita, dalili igaruka kwa zira nkingi eshanu z'ukwemera ni aya iri muri suratu al-Baqara. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaravuze muri Qur'an ati laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. والدليل قدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Allah muri Qur'an atugaragariza dalili ya zira nkingi esheshatu z'ukwemera. Allah aratubwiye ati laysa albirra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib, yuko icyo twakwita yuko ari neza cyangwa se kugira neza
ntabwo ari ukuba umuntu yakwerekeza uburanga bwe mashiriki wal magharibi, ibyo ngibyo gusa, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, cyangwa se uburasirazuba cyangwa se uburengerazuba, ngo tuvuge ngo uyu muntu atinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walakin albirra, ariko turavuga ngo icyiza, man amana billah, nuko umuntu yakwemera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, akemera n'umunsi wa nyuma ariwe umunsi w'imperuka, wal malaika, akemera n'abamarayika be, wal kitabi, akemera n'ibitabo twarabibonye, wan nabiyina, akemera n'intumwa. Amma dalilu alqadar, naho dalilu ya qadari, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaravuze muri Qur'an ati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, ngo buri kimwe cyari cyo cyose twarakiremye maze tugishiriraho igeno. Buri kimwe cyari cyo cyose twarakiremye tugishiraho n'igeno. Ni ukuvuga ngo nta kintu kiri kuri iyi si usibye yuko gifite igeno Allah yakigeneye ahangaha kuri ubuzima bw'ahangaha ku isi. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo mu Islamu yubizi, ntabwo wakangwa n'ibyo ukangwa nabyo byari byo byose, ahubwo twe duhora twizera yuko ibitubaho byose biba byavuye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.